nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Mari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, Mare? Apay nga agpaspasensya ka matan? Ata daytoy pailaang ti kabailak nga itedkan ka, Mare. Ah? Kape pailaang. Nasyortak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa, okay laang, Mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Mare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, Mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mat impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak, Mare. Di ka madanagan, inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, Mare. Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisaw. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbagak anak ko. Kasla marigatan matan nga umisaw. Saan mat akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik na na, tatang. Siguro, saan akong tinto itintid mo kinkwana? Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsarita mi. Maawatan na kanumot, tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunada nga raw, action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Anyat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagampon imported akape bakay. Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsalud-sud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Ape na pudot ti ulom. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay na, Beltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka paimot nga agmenopos ah? Ape anak kaung ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man langan, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayon sapay mat anapan iti ayan ni Mari Karen na naruwena? Saan pa'y nga road? Apay mat nana? Makumi-kumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mat iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short kanu ngamin ti budget na. Tinapatag katada. Agpapabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amismo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ko. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Kasino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Anusak nga orayan tatang. Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot tinday ta anak ka. Isungag pa'y so tatang. Ay, makaangasak matlaangan. Magirwar ka pa'y ititasa kin tinapay. Tapag kapyam ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y kit di ano kayat na. Tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudek no kayat na timangan.
Payapayan nyo ata sumrag pa, itatang. Anyangay mo dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan day ta saan apara kada kayo day tatang. Ay, nawaw. Dan sa mo't pangirigalwam. Para kan Marisurayda day tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itiralo para kan kwa na. agasam manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Win tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah. Noan niya timbagam, masapol atong palamag. Madimot ano agpatinggala ang itisao. Para kan ka, Marisurayda. Oh, Ay nawaw, anya tilinaon daytoy a paper bag, Mare. kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak daytoy. Wen, mare, ginatang ko day taare para kan ka. Nagustom ka di? Magustuak launay, Mare. Agyaman ak ah. Isuot mo man, takitaak, no bagay mo matlaang, mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo launay, mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, ang mga no adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga enrigaluan nak itirilaw. Okay lang ang kadakwada, mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damot ana singid nga gayem ta, sakbay anagabruda. Ang mga no inton madamdama, kat singiran dakdagiti kabagyam. Relax ka kadilang, mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan day ti Arilaw. Nangala nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Ang mga numarugitan kat maperdipay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kat no kadigdigos ko lang itay bakit. Kasano numatinag mo kat maperde. O kamot. Mabalin ang maisalda daytoy arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pay mat ah. Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? Nasaya at latabag, karan anak ko. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi tayo di anak ko. Noan niya ti bagam kenkwana. Iteks mulat tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matno kasta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam. Nakita nga isusuot ni Surayda tirilo ngayon regalong kenkwana. Pudno, tatang? One mic. Nasaya at matno kasta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. anyat ko nang bakit. Saan ko nga rod ang malipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anya ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man ken saan, tinapatag ket mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amamok kat replika laang gayam.
Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Makitkita yu daytoy arilaw, Nana. Nay, nangalaam mo't iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, Nana. Anya nga iti aramidak iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, Nana. Iti panagkunayo. Original ka di daytoy arilaw, wenno replika laang. Nan, kita man. At dayta, Nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, Nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamot. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumot lagayam akas jeti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di Mari Karen. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tag sapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di arilo? Mangibabain. Napay man, katno kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas latamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpaiso day jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day di arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamot, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas di mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang daytoy arilo ditoy, Biltran. Nakita ka dyan basuraan, isungay nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawa, sayang dayta. Kita nga kuripay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan kadakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay tinakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno mo gawin. Tunggal at dagamit mo kat masapul nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangaming. Insubli ni Beltran Tirilo, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaang. Oo na yun, na ako marem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tedan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo kon. Itad ko laangan kin Rowena. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntukan ko na numapanak iti ayanda. Para kin ka Rowena. Ay nawaw. Anya nga iday ta. Kitaam. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no kahit ni Surayda ti replika. Ay nawaw.
Madimot ti ugali day dya babae. May nga agpaiso dito'y ayan ko idinapalabas alawas. Sinaludsod na no original day tarilo. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numapirdi lang. Saan nga tanga apaan ni Sorayta? Saan namot tinapagan ano day tarilo? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Ngam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bad. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas jay ti aramiden ni Mari Sorayta. Da kayo latta ko man tinang tenak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anyangay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman ako nay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Malaag pakada ako na, nana. Simangput nga minun ti busmi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riloyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtadan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na day tarilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dayta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pay lang amin tirilo. Amuna mat nga dang amin laslastog na nudaduma. Kaday nga ugali ng ti makagapo no apay adil-dilawon damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day taarilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinang tedanda iti basura da. Ay nawaw, saan mat abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, tainted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo, anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Ay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak dayta? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimat. Ti maibagaklaan kan ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, titao nga muna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka din, Vivian? Ay nawaw, syempre
Sa dino kumapay tinaduma ako panakngay. Kat nalpas magtanti trabaho. Itulod ka na. Sigurado ka kadi? Wala. Tapno saan ka mabanog ngagpilpila? Saan nga ta nga agunget Awan pagdanagam, tawan ammo na dayjay. Numaamuan naman, siya kung ti makammo nga grason. Okay, adakin ka dayta. Aramidag ti amin para ken ka, Vivian. Sigurado am laeng. Adi na maamuan ti maipapan iti relasyon ta. Tano mapasamak dayta, nalpas ta na dua. Awan pagdanagam ko nakmanen, everything is under control. Nasayat mat no kastarino. Uray lang nga Rubit, Kunak man no nalpasan ti trabaho. nalpasen. Alag-laeng tilaptap kan tulbag ti motor ko. Sige. Agawaan nga rod. Taurayan kan ditoy. Na, nga daakon. Asino di lalaki ang nakitak anang itulod kang kabibiyan anak ko? Ay, kuha na nang. Gayam ko day chay. Lalaki tinakitak, siya ita ibagam agayim mo. Wanmat nga minanang. Gayam ko day chay. Gayim mo winunubyaw. Ninanang mat. Asino nga minday jay aya? Sana mabalin ama mo ni nanang ti maipapan ka ni Reno. Ta sigurado, ibaga na nga isinak no maamuan na ti maipapan ka ta kami. Napauli magkamot. Ada ka di ilimlimad mo, iso akasta ka. Di ka makasungbat. Ay nawaw, awan nanang. Anya kumamot nga iti ilimod ko kada kayo. Ang mga no adamutan ilimlimad mo dita adimi amaw. Ay, awan na. Anya ko mati ilimod ko, no bilang laon. Mangantayo kit din nanang. Ada ginatang ko asidain tayo. Ay, anyat orasan, ngam saan pa'y anagawid da Areno. Amangan nusan pa adalpas ti trabaho na. Lusay anak ko. Alas 5 amalpas si trabaho na dayjay tatang. 8 a.m. to 5 p.m. Amangan no nag-overtime da. Imposible ang mapasamak day tatang. Saan nga agov overtime dagi jay? Sa dino kumapay ti daduma apapanan nila kay mo ngay. At dalakit di sa bali nga itultulod na dayjay a tao. Anya. At dalakit di kabit na tatang. Eh nawa, pag kunamay, Madlaw mo't. dami trabaho na. At ka di ba'y oras ng agbabae? Ay na tatang, di yu amuti kabaulan ng aramiden dayjay Areno para iti sa bali a babae. Narabyang kamot. Nag-overtime kami, bakit? Overtime? Wen, Ay saan man asyak ti ulbudam si ka? Overtime mo't nga ibagbagam dita? pudumot bakit? Adalakit di intulod mo a babae. Ni bakit man? Asino kumangay ti itulod ko a babae? Diyak amukang ka ah. Pagat atapan nakman ngaminan iti dakas. Aganad ka laang Reno. No adda ti maduktalak. Dakas ka talaga kanya. Narabyan man ni Reno. Kunak tumot kada kayo tatang. Adda babae na dayjay. Narigat ang sasaw. Nawan ebidensya anak ko. Addan to tatang. Payan ti ebidensyam. Agimbestiga akpaya. Mariknak nga ada ilimlimad dayjay Areno kanyakat. Daking ka dayta. Agin sisingpot lang ti manugang yun no kasangsango yu tatang. Ngam no nakatalikod kayon ay na. Narigat ti agsasaw. Sa bagay, si kamot asawa na. Si ti makamaw no niya ti ugali ti asawa. Naalayo tatang. Motor mo dayta. O nanang, kay ruruar ko laeng. Fully paid day tananang. Nanginan siya matikas ta ang motor. Ay na wow, syempre mo tananang. Nangina, tamayat mo ti quality na. Nangalaan mo't iti igatang mo ngay. Ninanang mo. Syempre, kwarta ka. Amoy mo't nga da trabaho. An-an mo ngay mo't tinangina ang motor. Ay kud pag-service ko Amom ayamat ti ag motor. Ninana nga talaga, common sense nang. Saan ko nga amo ti ag motor? Ngam, mabalin ko mat ti ag paisuro. Kanay. Nagadulakit din na salsaludsuden nyo nanang. Basta, ag paisuro akto.
Agyaman ako na Reno. Agyaman nagtanaanos ka amang isurusuro kanya. Di matimba ka nga ramidag ti amin. Basta para kin ka, Vivian. I love you. I love you more, Vivian. Kat, anyang ay tibayad ko ken ka. Sana ang mingagsing-singir. Libre nga Ruden? Basta para kin ka. Kat kaano man na nanawaya ka? Apay kung makit na isurok mo't aminin kin ka. Agrides taman mat? Ijay? Depende ken ka ano sa dino ti kayat mo. Ang may mayat no iti adayo ko ma. At alive ko ita ang bulan. Talong aldaw day jay. Kano? Last week of the month. Sige. Ipadas ko mati ag-file iti leave ko. Isapsapa ma. Tapno amo ni boss. Wen, ag-file lak to intun bigat. Bareng ma-approvean mo't laeng. Talaga na puskul ti panagrup-rupa day di aray no? Apay ti asawa manak ka. Kitaan nyo day ti aladawan, tatang. Ha? Ay nawaw. Ni Rino may tiadda iti ladawan. Asino nga iti babae akadwana. Asino kumapay, tatang? Ti kabit na ah. No kasta. Pudnugayam ti atap mo anak. At dangagpay so babae ti asawam. Agsaga na dagi di at tao. Engem, nangalami ti daytoy aladawan. Ada nang isen kanyak, tatang. Katrabahuan kanumot lang ni Reno ti kabit na kat. Mom, no asino takabit na? Vivian kanu tinagan na. Sigurado ka pagbabawian da adwa ti inaramid da kanyak, tatang. Alago! Apay amang sipat ka ngay bakit? Babaero ka? Ay nawa. Awan amok dita. Ada ebidensya, Reno. Saan ka makapaglibak? Ada nang idanon kanyak. With resibo pa ya. Kaya't mo makita? Sino tinangidaron kin ka? Di mo namuan no asino tinangidanon kanyak. Basta adda. Anya? Mingmingam day ti aladawan. Nag-sweet kayo launay iti day di Vivian. Edited samot dahi tabakat. Uso nga min ti AI itakat. Edited ta rupap? Saan nga edited day ta? Agsaga na kayo adway ti kabit mo. Sigurado adi yung magustuhan ti aramidak. Katsika, agtalaw kan. Agtalaw ka, no di mo kayat nga ipaikat kay ti trabaho. Awanan kay ti bain. Hello? Gatal ka, babay? Sino da ito eh? Siyakla ang tiligal nga asawa ni Reno Anubio. Anya? Di ka gindi tamok ti kalukwan nyo iti asawa. Awan dakas ngar aramidag ken ka? Di ka madanagan, itat ko ni Reno kang ka. Sino areno? At ay ebidensya, iso asaan asyak ti ululpudan nyo. Painusinti ka pay lang mat dita. Hoy, babae! Di ka agin tuturent no awan mo't pamanagnak mo? No kayat mo, isend ko ti video kan ladawan nyo. No kasta, at ebidensya ng laban kanya. Kasano ana amuan day jay alusi ti maipapan kada kami iti asawa na. Asino di mawag, Bibian anak ko. Deh, apay ngay? Kasla di na nangagtiimbagak ah. Bibian! Ada kayo mo't gayam iti malikudak nanang. Itay pay ah. Kasarsarita ka, ngam di naksama mangmangag. Pasensya kayo nanang. Adala na unaga pang panunutek. Anya launay ti pampanunutom ay ah. Asino ti mawag itay? Nakita nga ada kinasaritam iti silpon mo. Awan da jay nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Madlaw nga ada parikot mo. Katrabahwak lang da jay nanang. Asino nga raw? Nang, saanan anas ka na mamuan nyo? May papanlaang mutkit di iti trabaho, tinagsaritaan mi. Naimbag abigat mo, Bibian. Anya ti aramidam dito'y balay? Nasdaaw ka siguro no kasano ana amuak ti address mo niya. Anya ti masapol mo kanyak? Imayak, taala ti balitok akwentas kan motor nga inted ti asawa keng ka. Anya? Tapno ibagakken ka, awan pulos inted ni Reno kanyak. Di ka aglibak, ta nakitak ti motor kan balitok nga alahas nga impos mo iti Facebook. Tapno ibagakken ka,
Saan nga inted ni Reno dayjay kanyak? Siya tigimatang para itibagi. Ay, saan asyak ti kalkalabanam? Puno ti magbagakin ka? Di uray sa ludsudom ni Reno? Siyak ti legal nga asawa ni Reno. Iso nga da karbangak iti kwartana. Adda iti lintag dayta. Kukwak nga ro dayjay? Siya tigimatang. Saan ka dati asawam? Hangam adda kang kadayta? Ited mo ti alahas kan motor kanyak, wenno? Kayat mo ti maidimanda kan maikat iti trabaho. Anya? Ikan ka iti duang aldaw apawayway, tapno makapagpanunot ka. Mangibabain ka, Bibian? Nanang, Dangag ko tinagsaritaan nyo iti dayja babae. Diyak laing pagarup ang maaramid mo ti kasta. Nakirelasyon ka iti naasawaan? ay atak nga rod ni Reno. Nagado ababaro dita. Ni Reno ti kayat ko, nanang. Wen angam kita man ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, jakim pagarup ama-amuan ni Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Kasano ka nga rudan ita? Awanan na. No agdemanda dayjay. Sigurado ang maikat ka iti trabaho. Maibabain ka pa'y. Anya nga rod aramidak, nanang. Kayat na nga itid ko ti alahas kan motor ko ken kuana. Kat saan mo ta ni Reno tinangbaya di ti daychay? Parikot mo matenday ta ah. Ited mo ti gayat na wanaw may demanda ka kan maikat ka iti trabaho. Ay nawaw! Ha! Naglalaingan na ngay, nanang. Dayta ti ganabom ah. Gatel kanto mo ngamin. Anya ngay ita. Reno, kasaritam man ti asawam. Kasano ko ma? Kat pinapanaw nakmatan ija balay. Kaano pa'y? Hindi na amuan na ti maipapan ka data. Talaga na puskol ti panagrup-ro pa day nga asawam. Apay ka di. Agraman ti balitok nga alahas ken motor ko. Kit kayat na nga itid ko ken kuana. Ha! Impagarup na siguro aginatang mo dagijay para kanya. Ay nawa, imbagam ko matipod no ah. Imbagak met. Ngam, agpatangkan nga rod. Saan mo't nga agpaabak? Kat, no saan ko kanu nga itid ti kayat na? Agdemanda ka no? Kan ipaikat na kiti trabaho. Sos, kasano nga rodon day tangay? Ay nawaw! Agpanunod ka iti pamuspusan. Ta asawa mo't dayjay, Reno. Apay nagawid ka pa lang dito'y balay. Nagpuskulan ti rupang maagpakita. Kalpasan ti inaramid mo apa ng loko kanya. Pinapanaw ka lang arudan. Agsubli ka pa laang. Adala na patag nga ibagaken ka, Lucy. Anya ti ibagam. Kahit ko lang nga ibagaken ka, asaan asyak tigim matang itibali itong nga alahas ken motor ni Vivian. Ay nawaw. Isakit mo pa laang dayja babae. Ibagbagak lang tipod no bakit? Tumal na ka man, Reno. Kan mabalin ka de. Di nakaw-awagan ng itibakat. Puskulro pa kamot. Saan amay parbang nga alaam day jay? Takukuha na nga rudagi jay. Saan ka di abinalagan ka ide? Imbagak asaan asyak ti kalkalabanan, ta di mo magustuhan di aramidak. Saan asyak ti kalkalabanan nyo, ta idimanda kay tupay adwa? Parigatim launay mo ti kabit nila kay mo anak ka. Kurang paikit di dayji atatang. San pa'y gayam ani Reno tinaggastaws para iti alas ken motor ti kabit na. Di ka numit babae tinaggastaws anak ka. Amok day tantatang. Pangalaan kumangay ni Reno iti igatang na, kat adda utang na abay bayadan na. Apay nga rod akayat mo atagi kwaeng. Ganabanda ah. Kurang paikit di dayji abayad ti panang lukluko da kanyak tatang. Anya? Uray anya ti mapasamak, sa anak nga agpaabak tatang. Ilaban kumot ah. Itad mo amin kanyak, agraman ti tulbak ti motor. Oh, naitid kunti kayat mo. Pang naasim ta sardengan nakmeten. Basta ah, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Awanan ka itibain. Ay nawaw, agpada talaang. Nalablabas ka ngam tisyak. Sana siyak ti pagsasawam iti kasta, kayat mo ka di amamuan ti entero asa nga lubungan akabit da ka ti asawa. Kayat mo ti maidimanda. Hoy, naitid kunti kayat mo. Iso asardengan nakmeten. Di ka madanagan. Tao akmat kit di akasarsarita. Kukuha mo ni Reno. Awan bibiyang ko iti asawam. Kat no nakirelasyon ka kang kuana. Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam si ka babae. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Okay.
Agyaman nak, tayo sublim ti alahas kan motor aginatang ti asawak para keng ka. Anya? Nanang, awanan. Basol mo mulaang no apay anapasamak ti kasta keng ka. Awanan ba inday jay a babae? Saan ba't ngayon regalo nila kay na dagijay kat? Ginatang ko dagijay nanang. Ali makirelasyon ka pa itinaasawaan. Agpatulong at iti abogado nanang. Napanunot ko nga awan karbengan dayjay a babae iti motor kan alahas ko. No saan mo nga ititikayat na, idimanda na kayo. Wanang, No agdemanda ka, reputasyon mo mati maperdi anak ko. sayang dagijay nanang. Masayangan ka mulagayam. Apay anak relasyon ka pay lang iti dayjay arinaw. Awanan na, logi ka. Nga maawanan maaramidam, taligal nga asawa dayjay. Naimbag kumano nagsinada sakbay anak relasyon ka. Saan magtagdendin nada pay magayam? Wanan. Basol ko nanang. Di yu kumamot iparupa kanyak Imbes na tulungan dak. Awan maitulong ko kang kaanak ko. Anya tilaban ta iti legal nga asawa ngay. Pag nakmam day ta. Si kamo lang ti makagapaw no apay akasta ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, nawaw! Respetuam ti mismo abagim kantipadam a tao. Di ka agaramid iti may kaniwas para laang iti bukod mo a pagragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagsweldo kayo ka din, charito lakay. Wan, bakit? Muti nga rodan ti sweldo. Dahito lang ti paduling ko kang kaa. Ay nawaw, apay at 3,000 laang. Siyak ti babae, siyak ti mangibad budget iti kwarta tayo. Ang mga nuinton madamdama kat kumkumpormi man ti gatangam ditan. Gatangek ano amok akasapulan tayo. Ay, saan? Siya akong ti mangidulin iti dagduma. Itad mo ti buo asweldom kanyak, no? Ang mga nuawan pa'y makalawas kat maibos manayin. Ang mamot a construction worker lang ti asawam Adela. Awanin ti ado pa'y asao. Itad mo ti buo asweldom, no di mo kayat nga agapatak. Anya? Nakaumay ka mo't Adela anak kaw. Awan aramidan, wano papanan nyo itananang? Awan mo't kit day, apay kuma, ipaawir ko kumati apuyo nanang. Papanamanan aya, adda na patig-apag nami itigayim ko nanang. Ay nawao, kita tamangan no pag-shopping mo manan ti sweldo nila kayo mo. Nagsweldo da idi kalman ka. Anya kumatidakas na ngayon no ag-shopping mo da tao nanang. Siyak mo't ti asawa ni Charito ka. Adda karbangak iti kwarta ti asawak. Wan ngam no saan yu akasapulan, saan mo kumaagatangan, tapno saan asayang ti kwarta. Alangan mo't agumatangak iti saan mi akasapulan nanang. Ay naanak ko, di mo man naawatan nun ti kayat ko asawan. Mala, mutuyin ti apok, amangan no anya pa'y ti papananda ito'y asaritaan. Good morning, Mari Brenda. Anyat kayat asawon ti kasta pa nagisem mo, Mari Adela? Awan aramidam ita, Mare.
Apay ko mamare. Ag-shopping taman mat. Naka-sale da ijay mall itakot. Isugayam amay at tiisem mo. Nagsweldo man gaya man nila kay mo. Isu nga adda pag shopping mo. Un mare, mala agpilis kanta agmall taman mat. Pasensya kan mare, ngam awan mo't pag shopping ko. Ay nawaw, tisweldo nila kay mo nga eh. Adda sweldo nila kay, ngam para kadagiti masapsapul mi dayjay mare. Saan apang shopping? Ay na mare, saan mat adakas ti ag-shopping? Uray sagpaminsan lang. Saan adakes? Ngam awan mo't budget mi mare. Okay. Sige, agpatuloy ak nga rudan. No di mo kaya ti sumurot kanyak, mare. Inton maminsan tun agan anad ka mare. At dapat gayam ti apo ko ta dito'y balay, Mary, bakat. Impaaw-awir ni Adela, lakay. Ay nawaw, sa di naman tinapananday diyang Adela aya. Tsaka mo lakay. Amangan no ag-shopping manen Ag-shopping. Amumot day di atao. Kas labak nang no makaigam iti kwarta. Pag-shopping naman ang tisweldo nila kay na. Siguro Ay, tsaka mo lakay. Talaga dahi tanga anak mo. Ipagarup ng samot a CEO ti asawa na. Narigat mo't nga ruda kasarsarita. Lukas tangad da maibagakan kwa na. Agkalintagan pa'y lang aming. Di mo't maasyan kin lakay na. Amuna ang narigat ti trabaho dagiti construction worker. Ngam tila da paggasgastosan na. Anyaman da kita nyawid mo. Ginatang ko abado tayo lakay. Ay nawa, nag-shopping ka man Tapno adamot baro akawas tayo Si kakit di mo. Oo na yan, bakit? Imbes nga urnungan ti kwarta tayo. Di ka madanagan, ta 50% off dagita lakay. Nakatipid tayo. Patpatsimad dahi ta 50% off. Nakasale da nga rod. Sa anak mo't agumatangkit no awan discount. 50% off kunada ngam nanginalat tamay. Ipadas mo man kit di dagitoy, no umanay mo laang kan ka. Saan Apa yun? Kukuha mo da kita ginatgatang mo. Makapasakit kamot itirik na. Kasano ko mga isuot ko dagitoy, kat ginatang ko nga rod aparakan ka. Ilagat gatangam, kat manulaang mo ti suswildwak iti makalawas. Makimisa ka itawon, no? Makimisa ka, anya kumapay. Kasta tibado, makimisa. At da ka di parikot, nailabamot da ito Apay ngamin adi mo kayat nga isuot ti ginatang ko abadom. Saan ko kasapulan da jay? Di ka pa'y agyaman ta na panunot ko ti gimatang iti paraken ka. Ay na bakit, sayang laang ti kwarta iti kastang aramidam. Ay nawaw, iso nga rod nga isuot mo tapno saan asayang ti kwarta nga ingatang ko. Dahita ti jacket yan ka. Naggastos ka kat kaslabak nang ka. Tapno ibagaken ka. Uray saan tayo abak nang, kabailan tayo ti gumatang iti baro abado tayo anya. Di mo nga minnapada si trabaho. Iso analakalaan king ka ti mangigasgastos iti kwarta. Anya? Di mo ipilit ti kayat mo, taday ito'y ti kayat ko nga isuot. Hay, makamu ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Addaman madlaw ko kada kayong agasawa, Mari Adela. Anya day tamadlaw mo, Mari Brenda. Kasla saan kayong agsarsarita kinila kay mo, Mari? Nagapa kayo kadi? Uwan, Mari. Nasakit tinakam na kanya. Ay nawaw, apay kanumot, Mari? Uwan tagimatangak iti baro abado mi. Isumot lagayam, Kita ti ginatang ko, Mari. Bagay ko, saan na ya? Bagay mo. Ngam no saan nga imanugot nila kay mo, di kalata ko man gimatang, Mare. Imut kit di day je acharito. Ay na, Mare. Nuda tayo amarigrigat. Masapul nga agtipid tayo. Nang runak at simple atao mat tinaasawa tayo. Saan a CEO? Mapan kami iti ayandana ng italakay. Apay jay, Awan mat kit de. Sarungkaran milaang mat ida. anya nga oras ti panagawid yo. Malum to siguro lakay. Di kay marabyan Awan trabahom ita. Awan, aginanak pa lang. Apay ka din. Amangan no adda mangi deliver iti parcel ko itang aldaw. Parcel,
Adda in-order ko iti online. Pakireceive mo tulatan no umay da i-deliver, anya. Ay, nawa. Anya man yung in-order mo, aya? Basta ka sa pulak, dayjay. May salaang magkit di. Sige, tagrubot kami. Makaamu ka magtan dito'y balay, ah? Ay, oo na yan. Sak manggaya mo ti pagbayadan na. Kasangay yu gayam inton umay alawas, tatang. Wan mat gamen, adila anak ka. Anyat plano yu ngay. Agluto tayo iti pansit. Kaya nagparty tayo iti native amanok. Ay nawaw, day talaang, tatang. Wala, tawan mat budget tayo. Da kamin kini Charito ti makaamu iti lechon baboy, tatang. Ay, ne, sana anak ko. Espesyal nga aldaw yu dayjay. Masapol nga espesyal mat ati pagsasangwan tayo. Wala, ngamnakal mat ti gastos no gumatang kayo iti lechon baboy. Kaibagbagak laeng, ada kamin kini Charito ti makaamu. Pangalaan ko manila kayo mo iti kwarta. Kit makitagtagad laang mat. Adda kwarta na dayjay, tatang. Awan pagdanagan nyo. Ay, kita ma. Di ka agin babak lang ta saan asi o ta asawam adela anak ka. Noan niya ti imbaga, takderak, tatang. Da kamin kinila kay ko ti makaamu iti lechon baboy apag sasangwan tayo inton birthday yo. Anya jay lechon baboy amang mangag ko, adela anak ka. Lechon baboy para iti kasangay ni tatang, nanang. Ay nawaw, di mo ibaga gumatang ka iti lechon baboy. Iso ti planok, nanang. Ay, di ka man nagar-aramay, danak ko. Awan mo't siguro ti dakis dita, nanang. Ipalagip ko laeng construction worker ti asawam. Saan a CEO? Amok mo't dayta, nanang. Oh, amok lagayam. Apay asaan ka nga agtipid. Nanang, maminsan laeng mo't iti makatawin nga ag-birthday ni tatang. Ti native amanok ti parchen tayo. Iti anya agapong aggastos kayo iti dakkal para lang iti lechon babaw. Apay, dagiti laeng kadibak ng atat tao te. Ay sosarakaw, di mon ikalintigan ti kinagastaduram kuna manan. Rumbang na laeng agbalin tayo a praktikal. Nanang, napagsaritaan min kinitatang ti may papan iti lechon baboy. Pasensya kan amare, busy ak ngamin itay. Okay laeng, Mari Brenda. Si kakit di mo. Anyat gagaram, mare. Salud-sudet ko man, no adala ko ti kabsat mo a lechon baboy, Mare. Lechon baboy. Wen, Mare, para iti kasangay ni tatang ko. Mano nga tatikas jay? Depende iti size na amare. Mano ti kalakaan, Mare? Adda 10,000. Ngam saan adakkel Okay lang, Mare. Basta adda. Para mo't kinitatang. Adda kwartam aya. Adda sweldo nila kay ko, Mare. Anya? Kasangay ni tatang inton umay alawas, lakay. Kat, Imbagak adda tati makaamu iti lechon na pagsasangwan tayo. manutilit yun manok itaya. Saan a lechon manok ti inkarik kadakwada? Anya nga rod. Buo a lechon baboy, lakay. Anya? Di bali, tama minsan laeng met iti makatawin. Ay, sus. Matalimo daw ako ni tikas tayo mapaspasamak. Sa anak pail anak ka move on iti dayta ang parcel mo. Ita, adda man ang paggastusan tayo. Nagkariak nga rod kini tatang. 10K laeng mo, lakay. Makapa-stress ka, Adela. Kas kalabak lang iti kas tangararamidan. Amom lang arudan la saklang tagtrabaho para iti pamilyata. Gastos ka ba lang matagastos? Naan ano ka manong Charito? Kaslada na ka-stressam. May stress ak launay ta asawak. Apay ni Mari Adela. Wen takayat na gumatang kami iti lechon para iti kasangay ni tatang. Naimbag kumaan lechon manok. Saan tabuo lechon baboy kanupay? Aywon, nagsaludsod kanyak idi napalabas ng aldaw. Naglablabasan na dyan tao. Feeling asawa ti CEO naggasgastos. Day tamot ti Jack kayat iti kumarek. Di na amo ti agtipid. Talaga makapa-stress ti kasta nga asawa manong. Launay Nukwa manong, kontra ang ngamen. Tapno di na panunutan, husto lang ti kasta nga aramiden na. Kita amot Mari Adela. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Mari Brenda. Di ka aglablabos, Mare.
Anya? No makitkitak nila kay mo kat madlaw ang masiksikuran. Nagistorya man ang tiloko kan kanya. Uray saan nga agistorya nila kay mo kat madlaw ko mare. Sursuruam nga minti agtipid Di ka ag-feeling asawa ti CEO mare. Feeling asawa ti CEO nga ibagbagam mo. Wen ata kaslabak nang ka. Kumkumpurmi ama pampanunot mo apaggastusan. Anya kumaita, kat kwartamot nila kay kuday dyan. Asino tinangibagakan ka nga istoryaan na kini Mari Brenda si Kacharito, Sinong batak lang ti saludsod na, bakit? No di mo kaya't agastusan ti kasangay ni tatang. O di saan laang, nakaimimot kalaunay mo. Kontrole mamatang iwat mo, ta nakaturog ti ubeng. Makaparurod kayo mat. Feeling asawa ti CEO kun kunakit din ti kumari kanya. May parbang ayamot ti kasjay. Agtipid ka kumama ngamin, bakit? Maminsan pa'y nga agistorya ka kin ni Mari Brenda makita. Saanan amatuloy ti lechon baboy nanang, tatang. Okay lang, mat anak ko. Adamo native a manok. Isupay laang ti parchen tayo Makapaasar to mga mindaya at charito. Di mo pa basulan nila kay mo, anak ko. Kasano kat imimutan da kayo mat adadakkel ko. Ay na anak ko, maawatan tayo takas jay matitrabaho na. Narigat nga ta ti makikonstruksyon. Day ta kumati panunutom, anak ko. Kaasyam ta asawam. Naimbaglaangan tanasalaw ka dito'y dalan, charito anak ko. Ada ka di masapol yun, nanang. Umay kayon to, ano kasangay ni tatang yaw? Makitan to man, nanang. Ay saan umay kayo, tapno kumpleto tayo. Aglangan ka pa ilaang ititrabaho. Uy, nanang. Di ka madanagan, tawan sakit tinakamikan ka. No may papan itilitsyon baboy, kapanunutan ni Adela dayjay. Saan kami adumawdawat iti anyaman para iti birthday ni tatang yaw? Amok mo't cute di dayta, nanang. Nasaya at mat nga road no kasta. Amangan no sa bali manen ti imbagbaga ti anak ko kun ka. Lechon manok lang, di ka bagalak agatangin, nanang. Ay saanen, ado ti native a manok me. Iso ti parchintay Makitam tilangan nila kay mo, Adela, anak ko. Sa anak abulsek, tapno jak makita tatang. Ay nawa, makitkita mo't gayam ka. Apay adi mo kaasyan ti asawa. Anya manen ti kayat yung asawan aya. Agtipid ka, anak ko. Saan kat aday ta aggastos ti paglaingam? Kitam nila kay mo. Kimutungan iti katatrabaho na. Basol ko nga rod no kimutong tatang. Ti kayat ko asawan, kat ikam iti importansya ti kwarta nga iyaw-awat na kin ka. I-budget mo ang saya ti kwarta yaw. Saan mo agastusin ka nagiti bambanag ngawan ka sa iskan na? No kayat mo ang makaunong kayo nga agasawa. Agbalin ka a responsable, anak ko. Aramidam ti maiparbang. Maiparbang nga rod asar-sarita nak iti kumarek. Sika, ti ayan ti bidot. Iso asi ka nga rod ti agpakumbaba, anak ko. Kaasyam ka din nila kayo mo kunak manan. Anya? No da iyawat na akwartaking ka. Urnungam. No kabailam ti agnegosyo. Pagpuunam kit ti kwarta nga impadulin na kang ka. Laglagi pam, asan atong galbiag. Kat napigsa nila kay mo nga trabaho iti construction. Lakay, awan ka diti pangusaram iti tangdan mo? Awan pa'y mutkit de. Apay ka de. Adda ko mapangusarak. No manugot ka Anyaman ti katang maya. Pagpuunak lakay. Ha? Agnegosyo ka? Wen, igatang ko iti wagwag nga ilako. Isupay met ano adda maganan siya. Itaman pa yan na panunot mo ti kasta. Husto tinaibaga ni tatang kanyak. Saan atong palbiag kat makatrabaho ka iti konstruksyon. Iso nga itapay laeng akabailam, agurnong tayon. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko kan ka alakay. Siyak ti ayan ti bidot. Nagbalinak agastadura. Ay na, agyaman na klaunay. Tanakamiris ka matlangan, bakit? Lukas ta kumakanayon, di awang kuman, di pagsakitan ti ulaw. Ay, nawaw! Ikam
iti importansya ti kwartaan nagrigatan ti asawam. Di mo gastusan iti awan kas-eskan na abambanag. Urnungam kitdi para iti napintas a masakbayan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatan, kapsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ilakom kanyak ngay. Patatas kin karots, kapsat. Ayan ti patatas ken karots alakom ngay. Adto yo. Oh, agpili ka laeng no anya tiket mo. Ay nawaw. Nakadumot kan day ta. At dapay nabati ti tricycle ko ah. Manwa kilo ti katang maya. Naggapuan ti natang nga ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tultulong lang nga gila ko, tapno maibos sa dagos. O sige, gumatang kan kapsat. Nalakalaeng 50 per kilo. Ikanak man nga rod iti 10 a kilo a patatas kan 5 kilos a karots. Ay na, agyaman aklaw na kapsat ha. Naksayan mo't langin. Mabid lang, tamangi kilo ak kapsat. At dahin sangpot ko akarots kan patatas, grasya, bakit? Ay na, wow! Nagapuan ti karots kan patatas nga ilakay. Ni bakit mate? Siyempre, ginatang ko ah. Ijay? Ijay sentro ah, sa dino kumapay. Aya, sagmamanungay ti patatas kan karots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salutsurin umano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo day ta, ah? Wen bakit? Sikakit di mo eh. Ay, wala. Tama nga no, jak mo't amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo. Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At to yung tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti karots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan karots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay, nawaw. Nangalaan na ngay ti patatas kan karots ala ko na. Kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay. Mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo. Ay, alaman nga ron na ko. Ikan na ko ray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta nga'y tinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamati sita. Awan manan, bakit? Ha? Ay, yawaw. Apay nga awan maday. Karkaro alimma ka te kamatis. Tay, kasanong nga rodon day tangay. Sapay mabalin na maburas ti natuma. Magastusan talaang no ipaw ita bakit? Dangina ti plete no ipaw ita iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasin talatan sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw ita pailaang. Saan ta nga ipauit lakay?
Itid kadagiti kalugaran tayo no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan tangaruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di kusina. Itay pa yan nakaluto Ay, makabannog ti agbiyahe. Nalpasan ti ilaklakad mo a papeles. Nalpasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam. Ada ka numot ipadpadawat danana delya kun Tata Fredo a kamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mariuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta, Adu ka numait. mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang, di mo man sobraan ti dawatem. Tilaan ka ba ilanta nga ibusen. Tapno saan asayang. Kan tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, Wan, sige, agan anad ka lakay. Alagon tinabada kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikodan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat ba taag? Alag nga ron, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Layon akon tapno agdamot galas ko ngay may tata. Oh, di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma, ipadawat ko kadagiti karubami. Tapno saanin amasapol nga umay dabay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti ka arubayo? Tiyaday ti gardin nyo ngay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ay, burasan minto malain. Saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang adang uminaan ti kamatis. No daman libren, tata. Umayak man ang dumawat At tuyon ti kamatis ang dinawat ko, bakit? Ay, wow! Nagadumot tinday ta kamatis lakay. At dapay nabati iti tricycle ko Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day ta aya? Saan? Nga madaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasim Di ka agar aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Ne, saan? Bakit? Anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titaduma, ipadawat ko no da pasahero. Agpasada ka nga rod dita. Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako no sa anak nga agpasada. Adapay na bati a kamatis yun, Nana Delia? Ay, day lang Juliet na kong. Naibus magayam adagos na. Adumot itay limabasak. Tado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam, Nana. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana? Ala akong tanabati a kamatis. Sige. Alam lata na kong. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay ngagbayad ka ka libre day tanak kong. Saan amabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na kong. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidaduma. Tidaduma, itad ko kadagiti kabagyan may. Ay, agyaman ako na inakaw. Naimbag lang ay gatang mimot kan ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay na wow, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito Nalakalain, kakamsat! Kamatis! Gumatang kayo! No kasta, ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond.
Juliet? Anya ti aramidam, ilaklakom ti kamatis adinawat mo kada nana. Tangiwat mo man. Tiimbagam kanukat. Noan niya tinakitam. Maguli magkalatan. Saan ang masapol ang pakibiyangan ni diskarte ti bada matao, ha? Pananggundaway ti kastangar aramidam. Talakan. Kita ang amadam at ipanaglakok. Disturbon nagpailangan. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Anya na ita, Juliet, na kong. Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo. Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karro bada. Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilaklako na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipud no tata. Saan matakas tatimbaga na kanyakat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak mo akas tagayam ti plano na. Inton sumarunong agapit kayo, ilako yulatan tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti man ang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo ti kamatis sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lako. Di ka man agin didiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Nukasta? Nag-istorya dahi dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka nung ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot bakit? Dahi dya laang ta mo ka pamuspusan. Tapno at daigatang ta itilamutan ta. Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasaya at nga agululbud ka kunak manen. La, ito mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ana ibisto ti aramid mo, Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko mati kamatis a dinawat nila kay ko, nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, nana. Ay! Nalaing nga raw ngagdiskarte nila kay mo, No, kasta na kang. Nalaing nga agpaiso, nana. Ang dagas mo tiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay atin na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taad dati nabatikan ko nana. At dalat tamot gunggunana. Agiyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako, umaylang dito'y balay. Basta, pagbayadan nyo tapno saan mairuam nana. Nasken nga agbayad, tapang negosyo na kat nga rod, tinateng adaw-dawaten na. Maruam no ipadawat yu laeng, kat pagkukwartaan na mo't nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay man ang bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post dayti Facebook. Anya dahi tayo? Kita ano anya? Ha? Ano? Siyak mo dahi ta? Sika ngagpaiso. Oray kinuveran data rupam kat ne madlaw asika dayta. Ay nawaw. Apay mat nga impos dak. Taipilit mo ka no ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anateng nga itida. Ang inpilit mo kano tinangala iti sangapulo abag. Ibakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawan mo't baboy atarakan mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastang aramidam, ha?
Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kaon. Pudno na Delia. Ay, anya nga'y tinaramid na. Ada ka no libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 a bag nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Aday, amot tarakan da, baboy. Awan sabay. Awan nana, agar aramid lang dayjay iti rason na. Talaga manang gundaway. Amo kung ti may papan iti day kaabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapol nga istorya akin ka. Wen, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Nga, puskul ro palat ta kanumay. No apay ngamin akastater aramiden na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan ti pudno. No ibaga na nga ilako na ti dawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ila ko na. Ti dakas, kat agulbud pa ilang may. Di na panunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na. Pakabasbasuran na lang ti kastangar aramiden na. Pakabasbasulan kan pakaibabaynan kunam Yak magustuhan ti kasta pa ng kitam kanya ka, siga Juliet. Ay nawaw, apay nga agungot ka ngay. Wen takaslad da kayat mo sa wen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, nga maamuklatan nga daw ti kayat asawan ti kasta pa ng kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites sa kalugaran tayo. Anya? Agin ti damu ka pa'y lang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akum kumpurmi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan sino ka man? No lumabas ka laang. Saan kat akasta akas lagbirbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan sino ka man ta perfecto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kalaat nga agong unget. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak? Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan. Di ba kagapaw? Wo nana. Jakman amo iti dayji a tao. Epekto siguro. Dagiti istorya may papankin kwa na Nagbain mutan. Ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra matikas jay nana. Awan ar-aramiden ti tao ken kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas kasaw na ka. Napabainan laki di dayjay. Basol na matla ang ano apay an napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga ruti pa nagkita da kanya. Ay nawa. Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kayat da sawan. Anya? Unamlan asino da perfecto. Kasla saan da ngagkamkamali. Apay, ada ka diin sawang daadakis ken ka. Awan mo't kid Oh, awa mo lagayam. Apay napudot ti ulong kadakwada. Wena, tamati nga ruti pa nagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas a kaipapanan ti makitkitam. Ay apo, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damatrik na kamasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, ket adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, ket nagbalin ka nga ulbod. Ay, ket aklunam nagbitud ka, ken agbalbaliw ka ngaminin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, ket nadiskarte. Ti
Tidakas na laeng ngamin, kat no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno apang usaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti deja akrib. 3,000 mare. Nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw. Kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlawa ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwa matido akrib mare. Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan. Di mo ilaklako iti sa bali ta kursunadak launay dayjay akrib. Di ka madanagan, tabayadak met. Okay. No kastati ko nam. Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to kan lakay ko, ta iso ti umay mangala. Basta i-reserve mo kunak manan. Dagulit ka mo tamare. Uwan ko naklangarudin. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sa bali. Sayang met. Agsweldo kayo ita, saan ka de, Peter Lakay? Wan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilaklako ni Marie Rose. Ay nawa. At damat ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga rod ti krib nga ilaklako ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupe paggastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat gatangam. Para itiputot mo kung nalangaruden. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamay, Vivian na nakaw. Adda ka di parikot, nanang. Jay daduma, sagdudua pa yun. Kas kumaiti krib. Anya kumaita. Ay, uuy ka mo, tanak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan matlaang amausar ti apok dagita. Sayang mat ati kwartayo. Ay nawaw. Mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo Apay ngamin akontraan nyo ti araramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusahan, anak ko. Amom mo ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo. Kasla diyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta, anak ko? Di kay agpalawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti araramidak. Ngamen, kayat yu ama solo ti sweldo ni Peter. Anya! Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanin bakit? Gumatang tay tulaangan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam mo. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamutan ti ibagbagam kanyak ita. At da punto ni nanang bakit?
Advance ka launay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak tadagita. Di ka makaawat mo. Hamok nga excited ka, tao mo na nga anak taday ta. Nga mo saan ko maakas ta, tila paggasgastusan. Nang runa no saan pa'y mat akasapulan. Paidam kayo mo't nga gina. At dan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Mari Vivian. Mabusurak nga rod, Mare. Apay ka di aya. Adda kumagatanga para iti anak may. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot tan ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikit. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti dadduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga ue kung kunana kanyak. Ay nawaw, pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kwana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, Mare. Maawatan ka, no kaya't mo akumpleto ti gamit ti ipas ngay mo. Ngamday di nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang. Kaya't ko ti agpaangin. Ay nawaw, anyat napasama kaya? Masarak launay iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidok. Anya ti naramid mo aya? Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga ue akkano. Oo, Overacting tatang. Mga mat no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matlaang iti apuyo dayjay. Nagitilang amin basic needs ti ubing tigatangam Kaya't kung nga rod akompleto tatang. Isumat lagayam Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak nga balayan. No siyak ti sika, agkontrol ka anak ko. Saan nagaputa at dati nakitam gatgatangam matan? Kasanon, no saan nang tumot lang ang mausar? Saan aday ta ti makagapu tatang? Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Iso akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador. Amumat anarigat agbiro kiti kwarta. Bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Da kayo lat nang aminin ti makisarita kang kuana ananang. Kasano kumakit kaguranak mo ti asawam. Iso nga rod ada kayo ti mapan ijay, tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Si kalat tangaminin anak ko. Amangan no kusilapan naklaang ti asawam. Ninana nga talaga. Malaagawa am kit di, tanakasaganan ti indadang ko apagdigos na. Mabitla nga rod nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakal. Anyat ko nam? Alayok ni bebe, tadigusan ni apong na. Ay nawaw. Saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan ti tulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamo iti ubing. Pangaasim man bakit? Di ka kumamot agpatangkag. Saan nga ruden? Kabaalak met. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangarudon ti makamo ang mga ramid. Agrubwat ako, tada trabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, Mare. Ngun ata sa anak akomportable ije balay. Apay manan? Ada nga minti katugangak ijay. Amumet, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksam dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet-met ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na kaidi. Ngam saan mat anasaya at atong palbyag aguraam jay tao. Ay, basta. Nangro na pa ikat saan mat anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbaga na, Mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal.
Ayon ta anak ta. Adda iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anyat Aramida maya. Irwar taman dagitoy krib. High chair kanda dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak ta ilakok man kit di. Saan matlaangan ama usar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit? Ay nawaw. Isungarod nga ilakok. No dimngag ka kumakin nanang, di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao. Tulungan na kit di tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadakan ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay? Ay, kunak tuma ngamin kan kwa na. Di na mo't kayat ti makuriktar nanang. Ipilit na mo't ti kayat na. Imbirok na laang ti pakabanugan na. Nakunayo pa'y nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok ngay gayam. At day ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inakman nga rod kitaan. Sige lang nanang. Saan mo't ang maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga rudan. Ay nawo, kabailan ni nanang day dayon. Na Agi na nakakit din no nabanlog ka. Bayang pa lang ti anak tay jay, tawa awir ni apong na. kabalak nga asikaswan ti anak ko nga ore awan ti tulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabalak nga asikaswan ti anak ta nga ore awan ti tulong ni nanang mo. Aging ka di ita, kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pa lang ti kasta ti panagsasauna. Kita man lagi ti ginaggatang mo. San mo't lang anak usar ti anak ta? Ne, enroll mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay nawo, apay ngaila akong nga eh. Wan ata awan matla ang ti mangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok latta, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na. Makitam da ita. At da punto ti katugangam. Gamgapot di mo kahit ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di man ipalagip tinapalabas ang tatang. Ay nanak ko, di bula ang kayat nga aklunan ti bidot mo, iso akasta ka. No sakti si ka, agpakumbaba ka. Nagasat ka kidi tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyaman nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo. Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang. Agyaman launay Kayat ka di asawan da ita adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan ang nasakit tinakam mo kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Ne, da kayo matundang glablaban nanang. Ta kayat ko atulungan ni bakit mo. Ay nawo, naimbag man, tayo manugot nga agpatulong ka da kayo. Mat. Kasarsarita nakmatun. Saan akas laiday, akas laak angin alabas-labasan na laang dito'y balay. Lasayat mat nga rod no naamiris na matun ti bidtot na. Wanag ko na kat nakaamiris matan na jay. Unatan eh. Isumot lang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra aginatgatang nananang. Nga rod, jay daduma kat adda pa yung dadaal na. Naistak mo't ngamin itinabayag. Ilakla kong matgayam dagiti ginatgatang mo, maray. Wan ata saanan ang mausar mare. No maistak kat ang mga numadadaal. Dayta ti bagbagan ni katugangam kan ka iti. Wan nga rod mare. Sayang ti ginatgatang ko asaan matla ang anausar. No dimngag ka kumaiti katugangam, o di mayat ko ma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita. Mabanugak paikit di amang ilako, ta saan matan ang mausar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay ko kung kunampay iti katugangam idi. Nagasataklat ta mare. Ngamin nasingpot latta ti katugangak kanyak. Among kadi,
tinulungan nak iti aramidak idikalman. Nasaya at matno kasta mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man daytoy kininanang lakay. Ay no, kwarta mo't dayta. Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. Adapay basit anabati, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Logi alakay, ngam urekas kasano, at dalata na lako. Sayang mo't nga rut ano kasta. Na-stack ngamin ti daduma, iso nga inbargin milatan. Bakit? Si kalatan ti mangito diti kwarta ka ni nanang. Ay nawaw, si kan mabainak kun kwa na lakay. Apay nga agbayin ka pa ilaan. Kat may sa abalay lang, ba't tipag nanaadan tayo? Inaldaw nga kit-kita kayo kan nanang. Bingay yu nanang. Bingay ite? Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat iti tangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu no adati kayat yu agatangan. Sa anon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay lang kanyak, ta dito'y matipag nanaedak anak ko. Okay nga Rod, pasensya kayon ananang. No di mangagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaan na lugi? Saan matan ama isublitin na palabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanan ama ulit. Wen nanang, talaga asaanan ama ulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngagakon, nang runa no pagsayaatan mimet. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali at taoken ka, agpanunot ka ang naimbag sakbay asumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakas akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.